still my song, it's still my beat. Maybe not all is true, not all is right, it's still always an amazing sight. I get to be that, get to be alive. I can jump endlessly, I can die. Lijep pozdrav! Ja sam Ajna Zlatar iz Sarajeva. Dobrodošli na moju malu izložbu na distanci u maloj galeriji Cankarjevog doma. Ovo je mini retrospektiva mojih radova o muzici, odnosno dizajn plakata za Jazz Fest Sarajevo i kavera za albume izdavačke kuće Gramofon iz Sarajeva. Radovi koje možete pogledati su nastali u periodu od 15 godina, od 2005. do 2019. Posljednji radovi su plakat za prošlogodišnji Jazz Fest i kaver za album Korona. Iako nam nije bila namjera da najavimo pandemiju, već kolekciju tradicionalnih pjesama u izvedbi ženskog hora, ispalo je više nego simbolično. Veoma sam sretna što je moja prva samostalna izložba u Ljubljani upravo u Cankarjevom domu i dio ovogodišnjeg programa festivala. Još jednom, dobrodošli. Želim vam od srca uspješan i sretan 61. Jazz Festival Ljubljana. Everything is clear, I don't mind. I can have whatever I can get, I just mustn't forget how to dream. I will always remember to dream. I will always remember how to dream. I will always remember to dream. I will always remember